još jednu današnju temu. Znači, sinoć smo profesori su slušali predavanje za nastavnike vezano za održivi razvoj, interaktivne metode i tako, inovativne metode, pa smo danas pozvali gosta kojeg mi je čast pozdraviti, ali sam zapisala jer Senka ja to ne mogu sve zapamtiti, pa evo, kratko ću službeno je pozdraviti. U jednoj rečenici dosta. Pokušat ću u jednoj rečenici, samo da evo, predstavim današnjeg gosta. Sve sam vas pozdravila, ok, i službeni dio počinje. Znači, Senka Blažetić, izvanredna je profesorica na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, te predstojnica Zavoda za biokemiju i molekularnu biologiju. Završila je diplomski studij biologije i kemije na istom sveučilištu, a doktorirala je na interdisciplinarnom studiju molekularnih bioznanosti s temom iz neurobiologije. Njezini znanstveni interesi obuhvaćaju regulaciju metaboličkih procesa i regeneraciju živčanih stanica. Provela je 6 mjeseci na stručnom usavršavanju u inozemstvu, znači na nekom John Hopkins School of Medicine u SAD-u. Kao voditelj i suradnik sudjelovala je u velikom broju znanstvenih projekata, aktivno sudjeluje u popularizaciji znanosti i kao predavač na stručnim skupovima. Ima objavljenih 28 znanstvenih radova, te je mentorirala velik broj diplomskih i završnih radova, te je koautorica udžbenika iz biologije za 2. razred gimnazije. Evo, ona vam je kriva, drugaši, za onaj sadržaj. Senka, zezam se, ti si pisala... Za samo jednu temu. Tako je, po kurikulumu je sve bilo, tako da ovaj dio ću brisati. I evo, Senka, ja ću ti dopustiti da podijelim dijeljenje ekrana. Nadam se da će biti u pola sata i eventualno, ne znam, da imamo još nekih 5 minuta za pitanja, a ako ne stignemo pitanja, oni mogu postaviti pitanja, meni poslati, pa ću ih ja proslijediti, pa možemo i na to odgovoriti. Evo samo da ja ovako podijelim, samo trenutak. Znači, ovaj naš susret se zove Mali koraci u ožujku, inspiracija za održivost. A Senka nam ima zanimljivu temu, povezala je metabolizam i održivi razvoj, pa ćemo sad vidjeti na koji način je ona to povezala. Jesam ja sad podijelila svoj ekran, jesam, vidite? Vidimo ekran, ali ne vidimo prezentaciju. Sad ću ja otvoriti prezentaciju, ili sam možda trebala prezentaciju prvu. Ne, sve ok, sam sad ovaj dio projekcijski. Ovo ćemo probati makniti gore. Ovako, i da vidim ja ovako. Je. Ali vi sad vidite i ovo moje sve, jel tako? Ne, vidimo dijaprojekcijski sve ok. Samo projekciju, super, odlično. Pa da, evo, meni je isto jako drago što mogu u biti s vama danas provesti ovo neko kratko vrijeme. Hvala Marijana na pozivu. Nadam se da će vam biti zanimljivo, da će vam biti zapravo od koristi i da ćete poslije ovoga zapravo otići sa nekakve 2-3 ključne stvari koje ćete onda moći zapravo primjenjivati u svom svakodnevnom životu i vidjet ćete zapravo da nije ništa teško i ja se nadam da će možda čak poslije predavanja vi meni reći pa mi to sve već znamo. Evo, to ja bi onda bila najsretnija da vi to meni kažete i kažete da vi to primjenjujete. Pa ova zapravo tema koju ja sam odabrala temu vezano za metabolizam jer evo kako ste čuli ja se zapravo bavim proučavanjem metabolizma i njegove povezanosti sa živčanim sustavom i ono što zapravo jako rijetko ćete negdje vidjeti da zapravo to povezuju sa održivim razvojem. Održivi razvoj nekako bude kategorija za sebe, a onda kad spomenemo živčani sustav i metabolizam, onda onako na prvu to baš možda i ne bi povezali sa održivim razvojem. Međutim, to je jako međusobno povezano i sad ću vam ja zapravo samo otkriti tih nekoliko par nekakvih opaski koje zapravo će vam dati uvid da mi održivi razvoj živimo i da zapravo jako, jako ovisimo o tom održivom razvoju. Tako da, evo, možemo onda krenuti sa
prezentacijom koja se... Aha, evo ga. Pa u biti na početku ovoga trebali bi si postaviti pitanje može li zapravo okoliš, jer kad govorimo o održivom razvoju nekako sve ide na okoliš, čuvamo okoliš, čuvamo planetu, znači radimo sve što je dobro da očuvamo planetu i onda zapravo je bitno postaviti čovjeka u taj cijeli sustav, cijelu priču, gdje smo mi u tome, osim da zapravo služimo planetu, a zapravo kroz to služenje i čuvanje planete, mi zapravo direktno čuvamo sebe. Čuvamo sebe na način da zapravo čuvamo svoje zdravlje. Jer to je najbolji način da zaštitimo planetu, da očuvamo svoje zdravlje. I onda je najbolje postaviti pitanje da li zapravo taj okoliš kojeg mi pokušavamo što više očuvati utječe na naše zdravlje. Ja vjerujem da ste vi već dosta toga i učili i da vi znate zapravo odgovor na ovo pitanje i da znate da zapravo ga i čuvamo zato da bi sačuvali svoje zdravlje. Evo sad ako ima neko ko želi znači iskomentirati ovo ili dati nekakav primjer ili nešto, evo meni bi bilo drago da se uključite. Nema krivih odgovora, odmah vam kažem, znači samo zapravo ima različitih razmišljanja i evo meni bi bilo drago čuti u kojem smjeru vi zapravo razmišljate kad razmišljate o okolišu i utjecaju okoliša na naše zdravlje. Pa evo ako ima neko od učenika ko bi htio podijeliti svoje neko razmišljanje, možete slobodno reći da vam je to dosadno i da vas ta tema ne zanima. Pa ćemo vidjeti možda da i do kraja predavanja pokušamo napraviti zanimljivom. Evo, jel ima neko? Nema kamere, ja vas ne vidim, imena vam ne znam, ništa se ne morate ustručavati. Nije za ocjenu. Neko od učenika ne bi bilo loše. Da, evo, samo da u biti čujem u kojem smjeru vi razmišljate. Neki primjer kako zapravo okoliš utječe na naše zdravlje. Šta mislite, jel utječe više pozitivno ili utječe više negativno? Možete pisati u chat, a možete se javiti, samo uključite zvučnik, kratko odgovorite. Ako nema veze, onda ću vas pokušati do kraja predavanja potaknuti da ipak nešto kažete. Ili ćete vi to poslije ovog predavanja lijepo sa svojim nastavnicama iskomentirati onako u vašem ugodnijem i opuštenijem okruženju. Znači već smo zapravo zaključili da okoliš utječe na naše zdravlje, a sad ćemo vidjeti zapravo na koji način on utječe na naše zdravlje. Evo sad vidite ovu sliku, imamo dva tineđera koja se malo razlikuju. Ovaj lijevi vidite da jede zdravo, da je vani, da ima drugačiji izraz lica. Znači za razliku od ovog desnog koji ima energetsko piće, koji ima proizvod iz pekare i koji se nalazi u automobilu jer ga neko od roditelja vozi u školu. Sad se možda pitate kakve sad veze to ima sa metabolizmom i što oni, znači ovo su zapravo, ova slika vam govori sve o ovom našem današnjem predavanju. Ovaj dječak koji je vani, mislim da ne trebam posebno naglašavati, sam njegov izraz lica vam govori da je on nekako zadovoljniji, sretniji nego ovaj koji je u autu. E sad, ovaj koji je u autu, on jede kroasanu, pije to energetsko piće, lijepo vozi se do vrata škole i on je se sad, znači obojica će doći na nastavu. Koji će od njih dvojice biti spremniji na nastavu u smislu da je aktivniji, da je koncentriraniji, da će bolje iskoristiti to vrijeme koje je u školi. Pa naravno zapravo da će to biti ovaj koji je sa lijeve strane,
Zato što ovaj energetsko piće i ovaj proizvod iz pekare može zapravo trenutno dati nekakav osjećaj veće energije, međutim dugoročno to će vrlo brzo nestati i šta će se dogoditi? Dogodit će se to da onda imate potrebu i pod velikim odmorom opet ići u pekaru, jer trebate novi šut, ajmo to tako reći. Ono što zapravo ova slika pokazuje kako održivi razvoj zapravo djeluje na metabolizam i kako zapravo to u konačnici djeluje na naše zdravlje. Kratkoročno, sad da u tjedan dana sad ste jedan dan zaspali pa su vas mama i tata morali brzo odvesti da stignete u školu pa ste usput pojeli nešto iz pekare, ništa se neće dogoditi. Znači to se svima nama događa i to je sasvim normalno. Ono što trebamo imati na umu je to da se to ne događa svaki dan i da se to ne događa duži period, jer onda zapravo imamo problem. Prvenstveno imamo problem sa našim zdravljem, a znači utječemo, znači odnosno ne primjenjujemo zapravo principe održivog razvoja. Sad kad govorimo znači o tom održivom razvoju, znači imajte na umu zapravo da je uvijek umjerenost ključ zapravo nekakve ravnoteže i zdravlja, znači i nekakvog uspješnog života. Tako da, znači, nije dobro. Niko vama neće zabraniti da vi odete u pekaru, da, znači, da popijete neko gazirano piće, nešto slatko. To je sve normalno i to sve u biti i treba prakticirati, samo moramo paziti, znači da to ne bude konstantno, jer onda ćemo zapravo imati nekakve dugoročno teške posljedice koje će utjecati na naše zdravlje. Znači, generalno gledajući, naše zdravlje možemo reći da ovisi o 3 stvari. Prvo je hrana, drugo su zrak i voda i treće je životni stil. I sad kad pogledate te 3 stavke, zapravo to ima jako puno veze sa održivim razvojem. Zašto? Zato što sve to dolazi iz okoliša. Čak i, znači, hrana, jasno vam je, iz okoliša, uzgoj, transport, konzumacija. Zrak i voda, nemam šta objašnjavati, okoliš. Sad možda ovaj životni stil, malo nije jasno kako sad životni stil dolazi iz okoliša. Dolazi zato što mi živimo u određenim sredinama. Neke sredine su zagađenije, neke sredine su zdravije za život. Ali taj životni stil mi prilagođavamo okolini u kojoj živimo i onda zapravo tu vam je ključ našeg odabira. Upravo ono što sam pokazala na slici prethodno. Hoćete ići u školu pješke ili biciklom ili ćete svaki dan ići u školu automobilom. Evo, to je jedna jednostavna odluka koja zapravo formira vaš životni stil i utječe, znači vezana je na održivi razvoj. Ako okoliš u kojem mi živimo nije zdrav, nismo ni mi zdravi. I to je jednostavno takva činjenica. I zato moramo održavati okoliš zdravim da bi zapravo održali naše zdravlje kako treba. Cijela ideja održivog razvoja, ovo ste možda već i vidjeli, znači postoje tih 17 ciljeva održivog razvoja. Cijela ideja održivog razvoja se svodi na to da mi svojim načinom života, a tu sad možemo povezati, znači kako ćemo se hraniti, vodu, zrak, možemo utjecati, znači, ali to možda nije tako direktno kao hrana i životni stil, na to možemo, znači, jako utjecati. A promjenom, znači, odnosno pravilnim odabirom prehrane i životnog stila, mi zapravo direktno utječemo na to da nam voda i zrak, znači, u kojem živimo, budu onda kvalitetni. Znači, ideja održivog razvoja da način života, znači, omogućuje da mi svakodnevno, znači danas živimo zdravo, ali ne samo da mi trenutno živimo zdravo, znači primjenom
po tih postulata, odnosno ostvarivanjem ovih ciljeva održivog razvoja, mi omogućavamo da i oni koji ostanu poslije nas, znači isto tako mogu živjeti zdravo. Tako da, evo, to je recimo taj nekakav zatvoreni krug koji u biti gdje mi kao pojedinci zapravo imamo važnu ulogu. I sad ako mi kao pojedinci stvorimo oko sebe neku kritičnu masu koja će slijediti iste principe, onda već radimo velike stvari. Sad šta je metabolizam? Kad govorimo o metabolizmu, onda najčešće čujete, neko kaže, joj, meni je metabolizam jako spor, onda neko kaže, ma, moj metabolizam je jako brz. Pa šta to zapravo znači? Šta je taj metabolizam? Znači, metabolizam predstavlja zapravo sve kemijske procese koji se nalaze u našem tijelu, a odrađuju se sa svrhom da bi mi dobili energiju za život. Kad kažemo energiju za život, dobivamo energiju za rad naših organskih sustava, organa, za procese koji se događaju, za razmišljanje. Ne znam da li ste znali, ali recimo samo mozak koji čini 2% od tjelesne mase koristi skoro 20% ukupne energije koju mi imamo svaki dan. Tako da je mozak jako proždrljivi jedan potrošač u našem organizmu i evo, samo on treba, znači, jako veliku količinu energije. Zato vam se nekad može dogoditi ako se ne hranimo pravilno ili ako jedemo krivo, znači mozak neće dobiti tu energiju i onda vam se počne spavat. Ako ne znam, idete popodne u školu, onda tam negdje oko 5 sati već onako počnete kunjat, pada vam koncentracija, ne možete pratiti, spava vam se. Znači, to je sve zapravo to što nemamo dovoljno energije, znači koja bi u tom trenutku zapravo nama trebala. Najjednostavnija usporedba vam je metabolizam, znači usporediti sa motorom od automobila. Mi svi na naše aute, to ste vidjeli od vaših roditelja, svi jako, jako pazimo koje gorivo ćemo utankirati u auto. Pa onda ja kad idem tankirati svaki puta dobro pogledam je li dizel ili je benzin. Jer ako utankiram krivo, neću daleko doći. Ista stvar znači je i to šta ćemo mi unositi u naš organizam. Znači, ako unosimo ono što je dobro za naš organizam, mi ćemo funkcionirati jako dobro. Ako unesemo ono što je krivo, onda dugoročno baš i nećemo. Mi nećemo kao automobil dati do znanja odmah. Naš organizam ima jako veliku toleranciju. Znači, neće nam nakon 15 minuta se ugasiti kao auto ako tankirate krivo gorivo. Ali ono što je još gore, znači dugoročno on će zapravo pokazati da to nije održivo. Ajmo to tako reći. Sad, koje to gorivo treba nam? Čuli ste sigurno za onu izreku da si zapravo ono što jedeš. To ima jako važno značenje, ali opet ponavljam, znači to je, bitna je umjerenost i bitno je dugoročno slijediti ispravne principe. Ono što bih htjela vam obratiti pažnju, da imate na umu, da postoje različite vrste hrane. Znači, u engleskom jeziku mi imamo food i imamo nutrition. Znači, food je hrana, a hrana može biti sve. Vi možete jest mjesec dana samo čokoladu. Ostaćete živi, to je činjenica, znači ostaćete. Ali, šta će se dogoditi? Dogodit će se kaos u tom vašem organizmu, zato što to nije dobro. Vi ne unosite minerale, vi ne unosite dovoljno proteina, ne unosite povrće, ne unosite voće, sve ono što nam zapravo treba da bi mi funkcionirali ispravno. To je taj engleski nutrition, odnosno to mi nemamo zapravo neki baš tako pravilan prijevod u hrvatskom, znači, ali to je ona ispravna, zdrava hrana, zapravo od koje mi dobivamo
sve, znači ne samo količina, da vi jedete, samo da jedete. Ne, nego je bitno zapravo šta jedemo i to predstavlja ono gorivo, znači koje će nama ili dati energiju ili će otići u nekom krivom smjeru pa ćemo skladištiti viškove koje smo unijeli, pa ćemo skladištiti u obliku masti, na primjer, što za naš organizam nije nikako dobro, ili ćemo ostati bez nekakvih esencijalnih osnovnih minerala, vitamina koji će nam onda poremetiti cijeli naš metabolizam. Gdje su naše benzinske stanice? To je ono što je zapravo bitno se pitat kad govorimo o održivom razvoju. Znači, gdje mi nalazimo ispravno svoje gorivo koje nam treba da bi ostali zdravi. Pa evo ovdje su. Ovo je nešto možda što je i vama blisko. Mi koji živimo u nekim manjim sredinama, onda skoro svaka kuća u dvorištu ima neku bašču koja izgleda ovako. Pa to je naša benzinska stanica. I to je ono što zapravo predstavlja održivi razvoj i predstavlja naše zdravlje. Ono što danas, nažalost, toga je sve manje i mi sve više i više jedemo lošu, procesiranu hranu. Nama je hrana sada napucana sa hormonima, sa pesticidima, sa antibioticima, sa različitim lijekovima. Zašto? Zato što kad imate veliku firmu koja proizvodi hranu, oni žele proizvesti puno, oni ne žele imati gubitke i oni ne žele uzgajati kokoši godinama. Znači da bi oni imali jaje, svaki dan 2-3 jaja ili znači jednu kokoš ili nešto. Znači oni trebaju zapravo održivost u njihovom smislu koja za ljude nije dobra. I zašto? Onda oni šta rade? Žele skratiti, ne žele oni da to pile raste pol godine, nego oni žele da to bude kraći period i da nemaju rizik da će nešto biti dobro. I šta rade? Daju lijekove, daju se antibiotici, daju se hormoni rasta koji ubrzavaju to, a to sve se taloži u mesu koje mi zapravo onda konzumiramo. I šta vam je sad već vidljivo kao posljedica toga? Vidljivo vam je recimo da se period ulaska u pubertet jako pomaknu u odnosu na prethodnih recimo 20-ak godina. Sad se u pubertet ulazi puno ranije. Već sa 9-10 godina neko ulazi u pubertet. Prije je to bilo 13, 14. Zašto? Pa zato što jedemo jako puno umjetnih hormona, jedemo tvari koje za naš organizam nisu zapravo dobre. I evo, ovo su znači naše prave benzinske u biti postaje koje bi mi trebali i koristiti. Zašto? Evo na ovom primjeru imate prikaz jednog zdravog tanjura. To ste vjerovatno već možda i učili. Šta u biti podrazumijeva taj zdravi tanjur? Podrazumijeva da vi zapravo imate na jednom tanjuru sve one namirnice koje će vama dati pravo gorivo, energiju, a to su vam proteini, ugljikohidrati, znači masti i različiti minerali, nutrijenti. Sad na ovoj slici nešto fali. Šta bi dodali na ovu sliku još? Ako nećete reći, napišite u komentar. Jedna riječ, 2 riječi. 2 stvari možemo nadodati da tanjur bude onako potpuni. Nešto ste mi sramežljivi ili niste još naspavali. Ja ću vam sad reći, znači fali voda, nema vode i nema mliječnih proizvoda, znači nema mlijeka. Evo jedan komentar, samo malo da ja vidim. Čokolada! Pa dobro, ali kad riješite ovaj tanjur, onda čokolada ide posebno nakon ovoga. Ali slažem se, znači može i čokolada naravno. Sada,
Znači, kad mi pojedemo jedan obrok koji je cjelovit, koji će nam dati znači energiju u potpunosti, zašto nam je to bitno? S ove desne strane imate jednu sliku. Kako mi zapravo koristimo tu energiju? Znači, mi imamo različita stanja, različite faze. Stanje odmora, stanje neke umjerene aktivnosti i stanje kada smo intenzivno, znači aktivni. U svim tim fazama mi zapravo za energiju koristimo različite namirnice. Znači, kada smo u fazi mirovanja, mi zapravo najviše energije dobivamo iz razgradnje masti. Malo je tu glukoza, glukoza je ugljikohidrat, znači i imamo aminokiseline koje su zapravo proteini. Ako se malo pokrenemo, umjereno, onda se to mijenja, onda zapravo moramo brzo dobiti neku energiju, a najbrže energiju dobivamo iz ugljikohidrata, pa vidite onda da se zapravo glukoza povećava. Ako smo u treningu, ako trčimo, znači onda zapravo nam treba jako puno energije, jako brzo nam treba energije i zapravo onda u većini slučajeva maksimalno koristimo ugljikohidrate koje trebamo. Zato prehranu prilagođavamo aktivnostima. Vjerojatno ste vidjeli često, recimo tenisači u onim svojim kratkim pauzama jako često znaju pojesti bananu. Pa sad svi jedu bananu, jer nema nikako drugo voće. E pa baš zato što recimo banana ima kalija, ima vlakna, znači i ima određenu dozu ugljikohidrata iz koje ćete vi zapravo dobiti energiju koja treba i naravno treba nam za to sve kisik da bi mogli E sad, jel prepoznajete ovu sliku? Jel vam ovo poznato? Ste vidjeli? Čaši obožavaju ovu sliku, samo što ja još skratim. Aha, a ja sam našla ovu kao koja je umjerena, nisam htjela baš onu koju studentima pokažem, ona je još gora, ali ovo je slika znači koja je ovako jako simpatična i izgleda kao nekakav metro. Znači ili kao nekakva karta od nekog gradskog prijevoznika sa stanicama, sa cestama, sa putevima, a zapravo ova slika prikazuje mali dio našeg metabolizma. Šta je bitno kad negdje putujete? Bitno vam je da kad dođete na stanicu, da znate točno da čekate na pravoj stanici, da znate koji bus će doći i da vam ne dođe neki krivi bus. I da ne sjednete u krivi bus. Ako sjednete u krivi bus, odete u krivom smjeru. Ili još gore, da bus ni ne dođe. Onda stojite na mjestu. E sad, ako taj bus nije došao, postavlja se pitanje zašto nije došao, tako i naši metabolički putevi. Znači, ako mi sad pogledamo jednu od ovih točaka i stojimo u mjestu, ne mrdamo se, nešto se dogodilo, znači nekakva blokada. Zašto dođe blokada? Blokada može doći zato što vi mjesec dana jedete samo čokoladu. I onda organizam kaže, a sad ja nemam više materijala dovoljno, mi imamo tu jako puno enzima, to su proteini koji moraju funkcionirati. Znači i kažu sad sam zablokirao i ne mogu dalje dok mi ne unesete ono što zapravo treba. Tako da imajte na umu kako je ovo zapravo jedno kompleksno, metabolizam je kompleksan i moramo paziti na svaku od ovih stanica. Senka, oprosti, prekinut ću te kratko, imamo još 10 minuta. Dobro, evo ja ću požuriti. Šta možemo promijeniti? Možemo promijeniti to da koristimo lokalnu sezonsku hranu. Znači šta imate u svom okruženju i šta je sada? Čim vi hoćete jagode za Božić, onda morate biti spremni da te jagode, evo kao na ovoj slici lijevo, znači vidite ovu jagodu koja ima ispod sebe popis, to je jagoda koju možete kupiti za Božić. Pogledajte šta ona sve u sebi sadrži. Zašto? Zato što ju beru zelenu i špricaju ju sa svim različitim tvarima da bi ona pocrvenila i da bi oni nju mogli prodati. I taka jagoda vam može do proljeća stajati u frižideru, ništa joj se neće dogoditi. Dok imate ovu jagodu što kaže sastav jagoda. To je ono što uberete
u dvorištu, ali nju danas uberete, već navečer na njoj će se pojaviti nekakve male pljesni možda ili nešto do sutra, znači neće vam duže od 2 dana izdržati zato što nije tretirana. Lokalnom prehranom smanjujemo transport, znači u prosjeku kažu da namirnica, recimo jabuka, kod nas putuje oko 3000 km, znači da bi mi kupili. Sam taj transport jako puno otpadnih tvari, štetnih plinova, CO2 eliminira. Znači vi ako uberete jabuku u svom dvorištu ili kupite lokalno, znači vi presjekli ste taj put i automatski živite po principima održivog razvoja. Kretanje, znači fizička aktivnost. Ne morate trčati, ne morate najjednostavnije hodajte. Znači hodajte. Već sam odlazak u školu i nazad pješke vam je jako veliki uspjeh. Tako da krenite malim koracima. I u biti ono što bi htjela zaključiti na kraju, znači da metabolizam nije samo biologija, nije samo ono što mi učimo kako, šta, gdje se razgrađuje, šta se razgrađuje, nego kad gledamo u širem nekom spektru, metabolizam je zapravo dio održivog razvoja, znači održivi razvoj utječe na metabolizam. Ako je metabolizam ispravan, ako slijedimo te nekakve principe, onda zapravo osiguravamo zdravlje. I evo, to vam je najjednostavnije zapravo rečeno, ali uvijek evo trebate imati na umu da se radi o malim koracima, znači popijte vode dnevno, nemojte zaboraviti piti vodu, prošetajte i probajte evo, znači što više živjeti po tim nekim principima, znači lokalno, sezonski i kretanje. Evo, sam da to uvažite, vi ste već napravili jako puno za naš planet, a samim time onda i za zdravlje. Evo ga, gotovo. Hvala Senka, super je bilo. Evo, nadam se da si potaknula publiku na razmišljanja gdje će natankat gorivo, odnosno gdje će se hraniti, odakle je podrijetlo tih namirnica i je li ta namirnica znači svježa ili ta namirnica znači prerađena i tako dalje. Znači, evo, ako imate kakvih pitanja, imamo još nekoliko minutica, 5-6, slobodno. Ako nema, evo, ja bih vas pozdravila i vidimo se u školi. Evo, ja ću vam samo još reći, dok nema pitanja, znači da ako vas nešto zanima o održivom razvoju, vi svi u svom okruženju imate eksperte za održivi razvoj. A znate ko su oni? Vaši bake i djedovi. Tako je. Samo pitajte njih kako se nešto radi. Sve ono što vam budu rekli vam je od A do Ž po principima održivog razvoja. Evo, ne morate ići daleko. Znači, u svom okruženju, znači imate prave eksperte, a mi smo malo to zaboravili, pa se sad vraćamo, znači, na te principe. Eto. Hvala Senka. Imali su oni sigurno projekata gdje se uspoređuje, dakle, današnji način prehrane sa prehranom naših baka, ali inače i stil života i odnos prema energiji i svemu ostalom, i električnoj energiji i održivi život zaista možemo učiti, poštivati svoje bake i definitivno super se završila ovo predavanje. Ja ti se zahvaljujem i nadam se još nekom drugom prilikom da ćemo opet imati čast da nas malo, ajmo reći, podsjetiš, educiraš u ovom smjeru. Hvala ti puno. Hvala još jedanput na pozivu i bilo mi je jako drago da sam mogla danas biti s vama. Eto ga, ako nema pitanja, pričekat ću još minuticu. Evo, ovdje su uglavnom zahvale na poučnom predavanju, na predivnom i korisnom predavanju i to je to. Eto ga, ja vas pozdravljam, vidimo se u školi i evo, trudite se. Imaju neke druge prilike, možda i uživo u nekom okruženju, pa da. Možda, evo. Vidimo se. Pozdrav. Pozdrav, Bog.